Өймөкөн улуухун томтор нехилегинээҕи Николай Заболский атынан түмел республика тахымнаах араас кайыскалаах үлэн ыытар. Бу саас Обручев сулуха тымны полугугар билим сырдыга диэн аттаан бүтүн арасыйытаагы фестиваль конференцияны терийен үрдүк тахымга ыттылар. Биллилээх себеске кем геолога Аяннита Сергей Владимирович Обручев ологун үйәңарыттан ордук кемин наукага наабыта. Саха сирин геологиятын орографиятыгар төрдөнчө экспедицияга сылжан сүнкен научнай арыйылар оңорбута. Ол ихигер 75 сыл анара түгер индигирский экспедиция кемигер Черский хребетін арыйыта болар. Обручев сулуха тымны полугугар билим сырдыга. Бу маннык аттаах фестиваль конференция сүрүн көгүләтчите билим жоғус академиятын интеллект будущего Якутии кайысхатын салаятчыта томтордогу крайы үөритер түмел научный сотрудника Маргарита Федоровна Осипова үгүс сыл устата үөренәтчилери научный чинчиер үлага кайысхалыр суруктаах үгүс лагырдары, конференциялары, экспедициялары ийлән саглааны пыткихи бу бүтүн арасыйытаагы тахымнаах сергех тиряхин туһунан кепсәнин истиң. Музейдер научный лагамы тиряхпеп боллагады. Онда эти пенсияга барбатын кенне уже томтор түмелегер Айталина Прокопьевна ыңырбытгар үйрүнен хөбіләмін оны өлеләммит. Болбут фестиваль конференция бутын тарга идея кирбите. Онда ол идея мәләк кирбет, потому что би түмелін ахал бәқ үлені оғырар. Кырдьаҕастарга ону таһанан биһи былырын туо республиканская эми туохыппыт конкурс сэриге аналлаах теби курдук туонсылгар. Оланан аһаалбах республика осколлары барта кыттыбыттара фестивали терии буллагана идеяттан бин уркуттан инник фестивальлары оскола үлелиһиджан хеттетигиппытым өмөкөн осколаты кытта бирге түмен. Онта быһырыга Обручевтары, Обручев семьятын фундутун кытта үшөйді куркуттан алтыһабын. 2019 сыллааққа после дамы Обручева 1900 сүрбе алтыһыллаақ экспедиция тыгар оголору иджа баран беһиги ол экспедицияга хыджыбыппыт. Ол ону еген түмен унна тухтаммыт каддара бу Обручев потүбелейин бир тухтук Канада деммит. Бу Всероссийский фестиваль конференцияны тарга ханаммыппыт. Ол онна уркуттан үлелер партнердар быт, бебет администрация быт, управление образования, культура управления табары бирге мологохон тыйтык кадебиттере. Олейте положение урян декабрга бастан заочный этаба барбыта. Онтон буланы январьтан агалан уже бу очный этапка билемнени болбут. Сыла хоруга ден буланы именно оголору наукага тарды учуталларга, культура үлэхеттеригер стимул болар кайдак бир көлелерге бирге бараларын муньян бир упсай кепсетиден. Онна буланы ити 19 сыллааққа болбут после дамы Обручева хүрбе 6 сыллаақ экспедициятын өссө дальше халкан тыгынча 900 сүрбе 9 сыллаақ иккес экспедиция, Колымская экспедиция дени терьех Канада ден ол бопрогу эми конференция кемигер круглый стол который болбут. Опсе хылбы сорок путтен наукага вообще бебит сирбитигер өмөкөмүтүгер болгомта тардаркына тогодетакка өмөкөн улуга полюс холада атын хотя жаркынан баран инник статус посох арктическая тохказунамика кирбетага де олехеттен биолус бут хайдара тохтура именно туризм болан таккар. Онна элбәкки билен элбәкки көрөн бихиманнык эти бу фестиваль бутгар элбәк бай кораттартан даже жюрилар бутыңыр бут эксперттер бары атын кораттартан Россия атын кораттарыттан келеннер кыттыбыттара. Уркуттан үлелир партнердар бут координационный сетевой центр по научно-исследовательской работе НПК «Шаг в будущее» Челябинская область, кене Красавин Эдуард Михайлович, кене уже мините потурку хетте конференция время это богорытгар уже тохсус кене. Если анара конференциялар нар атын бөһөлөктөрүнөн ыйтылат устнара
Олонно өссө бу манна коракками оранаа харетибит каста күннээх ата бу конференция плана иккере күннээх онтон пока хаңарды хагалаанерер буллахпыч. Ону таханан эме постоянно икки тыһынча он хетте хылты бирге үлелэхэр онна мен билин региональное отделение Общероссийской малой академии наук интеллект будущее ден. Ол онтон буллаана эме тухтара кэлбиттер преподавательлера, методисттара, зам председателя Малой академии наук кэлбите бэйтинен, председатель бэйта постоянно эти бэйги конкурстар конференциялер битин поддержкалыр уркудахылларга, онна биһи оголор бут, онна бараннар эми постоянно тух паркинлер, конференциялер, олимпиадаларгар бартыгар кытталлар, кыттыны көхтөхтылаллар. Ону таһынан булаана Менделеев атынан фонда Москва кораттын киннере мейнник конкурстар эмигыталлар Леонардо, мой лучший урок тен учетылларга кини теме бир шаг в будущее курдук. Иккис сестры диллер. Балтатына шаг в будущее Балтата Леонардо диллер. Ол эме куратора Шестернинов Евгений Евгеньевич таккан прямой эфирге ме кыттыхан, онна дистанционно олар бут оголор үлелерин көрөн эми эксперт быһытынан хыджыбыттара. Ону таһанан атомная энергетикага үлелэбит ученый Курской кораттан келен эми эксперт үлелэбитте кинети научно-техническая, онна социально значимый проекты деннерге олору көрөн көмөлөспүттө дээп. Ону таһанан кинодокументалист фонд наследия Обручевых представителя Мазур Александр Леонидович келен кини буллаана месыла оруга элбэ хати биһиги фестиваль бутар хыджан көмөлөһөн баран буллаана улаккан сыла ден ити тынчы тоҕус сүсүлбэ халла алтахаллаага экспедицияны кинилер териссиан аргоны кыттогор буттара олихиттен билен ити тынчы тоҕус сүсүлбэ тоҕус Колымская экспедицияны эми орукка ден тохтан келе хыджар. Именно Обручева Татьяна Сергеевна Вейтакайн кэлбэтэҕа, но прямой эфирга ме таккан тухтаабыта үлэлэспүтэ. Ону эти киндер фондаларын туа Абрасимова Екатерина Клавдиевна эме фонд үлэхитэ, кини буллаана круглый столга таккаһачыбыта эме. Ол кудук туохтан өсө Кузбастан сиреүретер түмэл научный сотруднига эми келен эксперттан барда Оксана Колмакова ден. Онна телерадиоведущий, радиометрист город Москва кенети беги Москва тейдакпытна, онна буманна мети беги орку конференциялар бытар келен хырдаттан беги Москва тейдакпытна ыңыранылан эми телевидениянан, радионан эми хырдаттар журналистка вот Ирина Александровна Некрасова ден эми келен барда. Эти курдук онто дистанционно биһэми уруккуттан үлэлэхэр Международная академия туризма в Анталии. Олар буллаана ровно биһиги тухпа булатора бахар баран кыйын прямой эфир катаксыбатахтара ол камбаран дистанционно тухпар үлэлэри бартын көрөн асынкылаан киндер бэйлерин дипломнарын эми береллер. Онна бэйерер конференцияларгар биһи хастада жууппут Анталия баран биһи оголорбут эми местелэхэн олимпиадаларга кыттан дистанционно да очно кыттан элбэҕэ диспиттере. Обручев бэйте буллаана биһиэха ити тыынчы тоҕус сүсүл балтаһыллаага экспедициятыгар Кинечерская хребетына аһар, онна буллаана полюс холода өймөкөн буоларын именно вычисляйдыр. Олихиттен кини биһигитин өймөкөн полюс холода ден кини статус берен, онну күлелэмит биһи уже хайдыбыт. Онна золотоносность эми кони, эми көмүс костурга золотопромышленно сайдытыгар эми улахкан туогордога ди. Олихиттен биһи именно фестиваль бутата Обручевская звезда свет науки на полюсе холода ден. То есть наукага тардыгар дьоннор именно элбэҕэ хитиһэллэр ден. Бу фестивальга буллаана биһине хаста хайыскалаахаты. Научно-практическая конференция оголар кеннере хастаганы направлениянан барар. Это гуманитарный даганы, технической даганы, естественно, научной даганы өттүнен онтон олар эмиэссэ хайдыхан каскен киреринен
кытталлар. Оголар темалара именно бу Обручевкара аналлах тем болбатак, именно кайдах киннер бейлери хайдалларын, тугу исследуйдулларын, тух проекттары оралларын, оларын бартын көрдөрбүттер. Онна боллагана учуталларга анаан боланы биһиха форсайт сессия болбута, учуталларга оны культура үлэхиттеригер диэн. Ол онна киндер бейлерин инициативаларын, идеяларын, методикаларын конкурска көрдөрбүттере. Онтон булана социально значимые проекты ден өссө бир конкурс бутар, ити грантовый конкурс, грант оғырор бутар биһиха, биһиги бирки олохтахтор бут, көмөлөһөннөр ити грант олохтабыппыт. Бастыка грант 30-тыһынчылаах, 2 грант 40-тыһынчылаах, онна 3 грант 10-тыһынчылаах. Киннер олонно буланы киннер бейлере проекттарын көрдөрбүттөр. Эми любой тематика социально, лишь бы онтон туох хайды туһугар дебит туох тугороллорунун көрдөрөннөр участвуйдабыттара. Онна эми культура үлэхиттеригер онна педагогтар каналлах курстар аспыттара. Ол түмүгер киннер свидетельство государственного образца буттара 36 частах курстар. Оны творческий, өссө улаккан творческий фестиваль денди, олеһиттен творческий улаккан конкурста хате, онна наха хамы улаккан эти тохпут итете творческий конкурс. Олеһин бир күмүтүгер биһа атын тохтары секциялары эстекка творческий конкурска олорун тохпар жюри барты киндери көрбүтэ. Оны таһанан этноконкурс болбута, оны биһи учуталлар бакаритонаптар дени теми постоянно спонсордыр, постоянно ытыхан көмөлөһөр, хамай тохаме жоммут. Евдокия Гавриловна, он Александр Васильевич иккен учуталлар, Евдокия Гавриловна сакатылын учутала. Онна киндер болан хака оңюларын, саха ахын, бартын тени презентациялан, оғылар болан оңюлар конкурс бытынан кыттан эме онну каспыта. Бу билигиңи тугунан түмүгүнен бу конференцияны хылая горукка детилер, именно Обручевская звезда свет науки, ол кембар хылая боланы тухара наукаган Аллах холбрай тухка хүлбэхэттесыл год география болар диллерди, очана география аналлах деп кундук. Айтарина Прокопьевна нахалаккан хыраттын, тугун барытын тухтан туран бу мана териддер. Бу териллиге булана биһиха оба спонсордар көмөлөстүлер. Бэбит жоммут эти бир түмел, бир тох болар. Хомого холостоккуна барыты барыкая бүттен оннук тохтах. Антон идеолог быһытнан астынның да бастырыгын. Он, конечно, үчүгө байтак аста бар келбит бар бочонор бары довольныйдар. Тухпой тоже кире турар басты күн тахразы келбите даже ама открытиены көрөн баранар дистанционно хальбакки көрбүтен хальбакки выступайда быта очно да аны толору залдар эти барта прямой передачанан берилде турбута. Олеһиттен бутугенинен тухтамын бараларгар макталбын кыттыбыт жоннорго келен кыттыбыт дистанционно кыттыбыт онна особо бэбит спонсордар бытыгар партнердар бытыгар улус салаттатыгар культура отделар образование отделыгар барыларгар конечно бээ бары бир тускага жабыт дойдубут сайдырыгар олтугар бу шөбайы фестиваль конференция таста онна элбаги бетте тектимар. Бу фестиваль-конференция черчитинен «Наследие Обручева. Педагогика будущего. Инновационной педагогической культурной идеялар күрәхтере, саха сирен аяр жоғырдақтарын күрәхтере, котугу дойду народтарын үгестере, сердере томнара, оннюлара, этнокүрәх, социальный проекттар күрәхтере, научной практическая конференция, олус тетимнәхтик ситихиләхтик ытылынна. Манны келбәк кихи түмсүләх кең далаһыннақ фестиваль тәрәһіне сыл инниттен ыңғырылақ ылжыттары көрсүү үгіс үләни сыраны әрейер. Бу фестиваль тәрәһінің организационный моменттарын, оны технический өттүтін оңыр бұдым мен. Қылыбыр сайттарын оңыр бұдым, полностью концепцию, фестиваль концепциятын бартын оңыр бұдым. Логотиптарын, тоқтарын баратын разработкалан, толкуйдан, испектер еген
составление та тачылар кытары кепсети кинер хадда ханнык конкурска кытталлара направление киреллере но полное сопровождение билелебитим. Бу фестиваль буллагана Марын Маргарита Федоровна этен аспыта гар улахан алта направлениенен аспыта сүрдә улахан үссүс чеке киһи кыттыны ылла. Онтаңа кетахтан хеттон чеке киһи онтон күсеттон даже киһи эмекаңга томторго бәдигер калем барбыттара. Саха сирен улустара, әлбәғы улустараттан кыттынылылар, бұл кораттан хағалан корат, жатай, бұғаннық устунан мәңе хаңалас, горнылуғыттан, неренгірттан, сонтартан, саха сирен улустараттан әлбәқтер мома улуға, томпа улуға кыттылақтар балар. Оны тәңе боллағына Россияттан, Челябинск областан кыттылақтар бар етілер, Москва кораттан бар етілер. То олар в основном дистанционно кыттыбыттара, оголор научно-практической конференцияға кыттыбыттара, онна улахан жоннорыме бар етілер, эти социальный хайыз-халақ конкурска кыттыбыттара, бәлерін проекторын кәпсәбіттірі, учталлар білі наға кыттықтарын бағаралар әті, но хатан көйен кәлбәттер. Рақ тілдер, конечно, но Москваттан ағыз эксперт ағыла жүппіт. Ағыз эксперт бәлерін направленияларыгар сүрдәғ биллер жоннор. Эти Обнинская коракка Малая академия наук интеллект будущего ден тәрілті бар. Олар боллағына ұру тұрқаттан баға қастағылы баға оғылар научно-практической қайызханнан жарықтанар үлелерінен жарықтаналар. Оғылары сайтынар алылар. Ол тәрілті заместитель председателя кәләхәджута Ольга Васильевна Синицына. Оғылар үлелерін тематикалара сүрдәқ әлбәқ деққада. Фестиваль бәті үз направленияға қайдар әті научно-практическая конференция именно, естественно, научной, гуманитарной, онна технической наукаларден. То билерин ехин ол наукалар истерикер биле әме под направлениялар балдар әті. Мен көрірбінен, биле испектерден жарықтан оларын көрірбінен гуманитарный наукаға, онна социальный наукаға бұдан әлбәқаты тоқтар, үлелер, оғылар үлелері. Бәлерін қарайдарын өретелілер, оғылар білектерін бағаралылар, білдер жондарын тұстарынан айылға көстүтін туғын ұрыталылар, оны білелілер, чинчелілер, өретелілер, оны тұланық научнай өлің ұран тағаралылар. Оны күттанлар бұл бейгер конкурс бұдар кыттываттар, бейгі конкурс бұдар құлабыр кыттанлар білеген кенлер бастықы 200 диплом кыйылақтара бейгіттен тоғылылар рекомендательные письма тоққа бей партнердар бұтығар Москва коракка, Санкт-Петербургка, Сочиға баранлар, әме еннік жы улахан всероссийская международный тағымдақ улахан конкурстарға кытталар. Жокускай корат 31 нөмірдегі сколатын алын сүйек қылағын учутала Василиса Семеновна Васильева өренәтчілерін оскола барогын атылылан керектеріттен научнай чинчиер билер көрір жоғырдарын сайынларыр соруқтақ, арас тағымнақ күректерге кытынларар. Би томторго буллагана Обручевской фестиваль конференция боларын истем бараммыт үйрөнү кыттыга бар буппут. Олар бут кралар 2 класска үйрөнелер. Ол да болар би эрактура хананан бараммыт төрпүттер өйөннөр баран келлибит. Чубаты кытынныбыт тирәһин үрдүктө ханнакта каста. Олын түгенен туханан мактанык эте музей томтор музейин өлөһеттергер төрпүттерге, онны бейбит коллегалар бытыгар, отут бири соскола учуталларгар. Бары өйөннөр, онны учубатык баранкаттан келлебит, оғылар дағаны, төрпүттер дағаны, мен бейім дағаны лично учутал руководитель быытынан астынан дұғыянай келлебит. Бир оғым тематы боллағана қос әхәтін тұхынан. Кені хри кыттылаға, Оны кытта буллагана бу саха херин төрүттеспит жоннор кыттеди Аюнскайдагы, Максим Кирович Амосовдагы кытта үлелеспит эбит. Аны темада буллагана история моей семьи, вклад в историю Якутии ден.
Onu үчүбайты кол тематын үеретен, хагалан, эхетин тухунан бардын, үеретен сихили бардын сахылан альбом оңорон намга музей государственности онна тахаран альбом оңорон туттарбыды. Иккис тема боллагана төрдүс класс өренечте Лукина Тамара. Кини темада боллагана бу бияка хакаригер үйнер бес иннелереттен эмтех тас компьютер оңорор. Onu эми үчүбайтык сихили үйеретен, бардын бейте кайда оңорун көрдөрөн, кыттан келли. Томторго булланы үчүбай чахнай тохтар баллары бит, гостиницалар. Корот условиятан тохта атына хох, олихин бей үчүбайтык онна. Рыттыбыт жаннары көрсө, семей багайлар. Бу күрес туһуна кантан билбек. Бу күрес туһунан булланы бей музей үлеттереттен Маргарита Федоровна Осиповаттан билбиппит, бей кинни кытта үлелеспиппит уже кастахыла. Бу ити Обручевская конференция болбакка булырын Леонардо Москвага болар улахан конференцияларга ме кытта хиджибиппит. Нобулланы оғларым кралар болды, первый кластер. Олегнемноми иконы хиджибитим. Как раз кыйы агонсылыгаран Аллах темаларга оғлары кытта бут кинер төрүтчүлерин, хериги кытта бут эхелерин тустаранан үйретеммит. Аны кепси, көрдөрө, этнере, опуппутан таргата барайджыбыт. Ого хайдан агай келер. Быйыл буллаганы эме бу рождественский фестиваль ден эме баран келебит январьга. Онны уже бейм ити отут бирес осколага алын класс үйренәтчилерден иккистен төрдүс класска дейір оғылар хетті оғыны қомыйымын группа оңырананық баран кіттен келдебет. О конференция мечу бай улахан бай конференция оғыларға аңардас бұл НПК әрі научный үйлері болбаққа творческий номердәқ барабыт, онны метуспа көрәқ, оны кітті оғыларға рахыны интеллектуальный онюлары талар, оны кітті олимпиадалар болалар. Олеген оғы бары өттіттен сайдан келер. Оны қолы бұра бейім биргүлелер коллегаларым оғыларын иджахарыттан де, мен тұс бейім үйретер оғыларым болатақ бұлайды. Олар бұллағына тоқтендір, өтерлер. Ой, бұл оғы бұд білесіме кейін бағай оғы де. Ой, дейін ең кітті барсан кәлім бара надағаны қаян сайдан кәлбет. Урокко олық илетін үнен өппеттелер, әйілеме болар бұлла қаян да барабын ден тылланыр дейділер. Нәчөй. Оғылар уже бейлері интерестәқтер, хері дөйдіні көрілілер, үйретелілер, оны нәчөй өйджарға. Оғылар тұс бейлері да сайдалар, кұрғазордары сайдар, саңалар еңелері тұпсар, жон бұйығыр қайда қайджарға үйренелілер. Музейдер бейлері постоянно біле систематически үлелілері білдер. Томтордор нехлек жона эме оннук били арас элбак ому кийин кинерге хиджеребитти постоянно. Олехин били олохтоохтор даганы көрсө семей багайлар. Ба осколу учуталлара өлехиттер бары үйөрө кийини көрсөллөр. Дон мероприятиялара тааннакты кааста. Ону кытта буллаганы били туохтан Москва курдук хиртен тохтары эксперттер ыңыр табыттары эменер кихине соқтырыр. Элбақпай бир иккері кихи уатақ. Ончы кихи эксперт Москваттан келен. Оны томтыр бейте мен трехне бай хирге турар эбит. Кәпсиллер эті, ну көрек бүтін нава қарар эбит. Олен сығыл турорынан бармытты баран келі бит. Айылғата, энергетиката деу курдук үчі бай. Неме күз сене болан, саңа идея болан келі бит. Бұл конференция боллана оғыларға кық сене өйсана сайдығытын бір біттерін үрдінен бейіға учуталларға ме күз сене стимул деп күрдікті берелер. Тәді түргін болланы инік хыджағын оғылыр күтті көріғын әлбәғі біләғын атын руководителлер, атын учуталлар, тоқ методикалақтарын, аны күтті учуталларған аллақ курстар, ағалар курска өйренеген. Онна бұл уже қастығылын өлелігімен мен қабылағана бұйыл нагрудной знак
бирдилер. Как раз по обруческой конференцияға жаман обубуттан на астынным педагог наставниктен. Бели олеген идинник конференция бары өттүнен тухалах учуталларга даганы, оглорго даганы, төрөппеттерге даганы. Ки бары өттүттен сайдан көрөн келер. Обручуп сулуха тымны полугар билим сырдыга бүтүн Россиятагы тамнах фестиваль конференцияга 300-тен тақса кыттачы республика расмуннугуттан келен көктөк кыттыны ылла. Бу курдук үйнер көлөөнага саңанар ыяр, биллерер көрдөрөр, научный чинчиер жогурдарын сайыннарар, үртүк тахымнаах үгүс сергек тирээхиннери ыытар, томтор нехилегин түмелин, оскуола администрация үлэхиттере, үтүөҕэ кэрэҕэ сирдиир үлэлэрэ, кескиллээх, ситихиилээх, үүнүүлээх сайдыылаах болуун диэн баҕа санаанан бериимтин түмүктүүбүт.